joni noon senna Omar yilti jungo maɓɓe gonɓe banti bandirawo maɓɓe on sayi hunduko kon fusi toni ɗin yani fusi ƴiƴa yalti way ɓe yi ɗum ɗon ɓe inni hari arabu ɓen kamɓe ɓe andiraka pigol debbo ko gorɗuɗa o ko gorɗuɗa hari ko worɓe ɓen hollata na siga enen worɓe ko fewndi kon hande goɗɗo nanga e ɓeygu mum piyamo itta ñiƴe ɗen barmina yeeso ngon fof inna wawi karate woni gorko wallahi na gorgo no so tawi an amaraka holla gorgo sina lubagol ɓeygu ma waɗa mo holla mo karate l'islam na ɗum yamirma ɓe inni si jangata kono ɓaaro keru gareteɗen fof an e ɓeygu ma famodiron sa tawi gasata Allah no tippini suratol spécial fi certigal par ce que an goɗɗo ko wondo toon ko tanke mo yiɗuma min alle de yimɓe maki to ɓeygol mon de na ɗum mi haali kono négocie u ndara hara na ya luubo ɓeygu ma piramo wasi tawi hara ko ɗuma ɓeɗo kamɓe hari so ɓe memi debbo ɓe ninsayno ɓe susiyo sinna Umar ɓay ɓe réalise ko ɓe waɗi kon ɓe tappi ɓe bandirawo maɓɓe on o barmi ɓernde maɓɓe nden tippiti on say ɓe yotti sonnajo inni men gomɗini Allah joni ɓawa tawi o piyama kan kadi tawi ma o haala gon kan o haalani ɓe minen min gomɗini Allah min jokkiniraɗo sallllahu alayhi wa sallam kala ko watta yo waɗu fal yakum ma yakun tawi wayno jogui ɗerol ngol ɓe wonno ngol jangude sonnajo miñam maɓɓe ɓe maki yo jonnuɓe ɗerol ngol ɓe yiya sonnajo inni mi jonnatama ngol ɗo noon no yeddodira woɓɓe no wi sonnajo wimono ɓe yawɓe looto longal si ɓe ara ɓe mema qur'an on par ce que sina ɗum hara ɓe laaɓa kono ko ɓuuri sellude kon ɗum ɗo waɗano par ce que hari fi lotagol longal tippaki on say karama ko ɓe wi kadi hay so tawi ɓe lotoyke longal hanana kefeero tanke a jul a natali l'islam nde memata qur'an o nde fo mayre hanana on tigi so haray ala kulli haalin ɓe miñam maɓɓe inni ɓe joni mi jonnatama ɗerol ngol on say ɓe maki jonnal ngol mi yiya ko wondi nder ton kon ko wolɗa ɗo ko markilam ɓernde nde accu mi yiya kon ɗum windi nder ton karaɓɓin ɗingol ɓe sattodi ha ɓe jonni senna Omar ɗerol ngol senna Omaru jangi tawi ko windi ton Allah hawrindini ɓe ɓay Allah no faala ɓe gomɗin Allah hawrindini ɓe e ayaje ɗen ka suratu taha tawi ko ɗen windi ton tawi Allah subhanahu wa ta'ala dali ton taha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha Allah dali taha on senna Omar ɓay ɓe jangi ɗum ɗo ɓe anda kon ɗum firi taha hay e goto anda kon ɗum firi sina miijitagol wola ko sikki kono ko firi kon tigi tigi taha hay arabu ɓe ganda ɗum way sa inni yasin ma alif lam mim ko Allah ton andi ko ɗe ɗo firi hay mawɓe meɗen ɓen ko noon ɓe firiranta en qur'an joni noon Allah dali ma anzalna alayka alqur'ana litashqa min tippinali nde alqur'anare mayo Muhammad fiya ɓitto fiya soñjo fiya heɓa gurdam ɓittiɗam na fi ɗum en addiri nde ko fi on ɗum addi nde illa tadhkiratan liman yakhsha nde arirali sina wajagol kala hulowo Allah kala hulowo Allah sin e wajorama alqur'ana o hulay Allah subhanahu wa ta'ala joni noon senna Umar no jangude ɗum ɗo no memude ɓe ka ɓernde Allah dali hon ɗum tanzilan ko nde tippinande mimman khalaqa al arda wassamawati l ula ko nde tippinande immorde on taguɗo leydi ndin ndi fof mayri e asama o towuɗo on asama on dowga tawi ɗum ɗo no ngalɗini ɓe taguɗo leydi ndin fof e asama uji ɗin fof ɓe fuɗɗi ngalɗugol kamɓe senna Umar radiallahu ta'ala anhu wardahu Allah dali arrahmanu huɓa yurmede on alal arshi stawa himo fotodiri ka dow arsh makko senna Umar anda kon woni arsh ɓe anda Allah no mari arsh ɗum ɗo fof ko kesum woni arde maɓɓe ni Allah dali lahu no wodanimo kanko Allah ma fi samawati kanko jeyi kala dendanagal ko woni kon ka leydi yani ka asamauji wal arde ka leydi kala ko woni ka leydi ko kanko jeyi woni kullum woni kullin woni hayre woni kala ko woni ɗo e kala kadi ko woni ka asamau dow ga subhanallah senna Umar hakkille maɓɓe ɗen fuɗɗi jaɓugol ɗum ɗon ko honno woniri ko raɓɓin ɗingol ɓe jangi aya on ha Allah subhanahu wa ta'ala yewtoyi o wi wa in tadharu bihi alqawl fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa kanko Allah si a feññini konngol ma a miijike to goɗɗum mo andi ko feeñe ko suuɗi Allah subhanahu wa ta'ala sakkitori hon ɗum Allahu la ilaha illa huwa reweteɗo ala sina kanko Allah lahu ko kimo wodanimo al asmaul husna inɗele moƴƴuɗe labaɗe Allah subhanahu wa ta'ala sakkitori ayan hon ɗum hino wodanimo kanko Allah ma tahta thara konko woni ka nder leydi kadi ley senna Umar en hari kamɓe ɓe andano ko woni ka nder leydi wano ko ñeten jaman e kanŋe ɗum fof ko tamme ga ɗum fuɗɗa yaltinede wano fewdo nden ñande hari ɓe andano piiji gono ka nder leydi siga ɗin piiji e wano essence ko wonde gollirde ɗo o carburant ɗum fare ɓe anda ɗum kamɓe joni noon ɓay ɓe jangi ɗum ɗo frappe ɓe moƴƴa ɓe maki dulluni ila rasulullah na ɓe alan kanelaɗo joni andi ari ɗum fof ko ɓe ñano ko Muhammad hiɓe yalti ɓe jogi kafe maɓɓe kan joni ɓe wattinugol rasulullah miñam maɓɓe welti
modi be nyam mabbe wonno do jannugol be on kanyum kadi welti onni wallahi men nani nela on toro Allah yo Allah sembinir dinal islam on goto Umar be dido an ma dum Abu Jahal jonnon no gasa hara ko an Allah subi be yetti senna Umar be nabi be ka nela sallallahu alaihi wasallam e julbe ben ka be suudi don jonnon bay be hewti don kadi sahaba be no sokiti e dambugal kambe nela do be yi senna Umar no ara senna Umar si yaltatino ko hay e goto surtout si be moni hay e goto susta battade sahaba be yurni ka buddo e bafal be yitun senna Umar en nyawa hande fi men gasi fes parce que Umar ari himo wakki kadi kafa makko kam enen do fop haysi den jogi kafa en susta Umar na non fera en jogaki kafa wari kanko mo jogi kafa o ardali do kafa sina waru gollen be fop mabbe be miji dum kono tay senna Hamza bappane laado Asadullah be Allah jammi be ngayuri piori Allah nin senna Hamza tay ben kambe kadi be gomdini e be kander sulton ben wata mapo si tay ko addi Umar koko moƴƴere en okkaymo moƴƴere ko faala ko siko bone o faala en waɗiraymo kafa ko jogi kam on sa ñalaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe desidi joni kamɓe ɓe intervenay ɓe faala kaccirgol senna Hamza e senna Umar par ce que ɓe andi ko worɓe ɗiɗo si ɓen ɗo nangodiri wonki saamay par ce que ɓe fof ɓe mari dole ɓe accata ɓe hulata ko ma goɗɗo e maɓɓe wawoya ñalaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe pottini senna Hamza ɗowƴiti ba fanga ɓe nangi senna Umar ɓe wallini ɓe ka leydi senna Umar maaki depuis ɓe mandi hoore maɓɓe ko ɓe timmuno sagata ko nelaɗo pet heɓi gorko wallindo ɓe leydi nden ñande nelaɗo makani ɓe Umar a gomɗinta ha Allah subhanahu wa ta'ala tippina aya ko huɗama par ce que aya ɓe Allah tippino ayaji mumɓe fof ɓe natanol islam kala ni ɓunnoɓe ma bonnunoɓe ha Allah tippini aya o inni ɓeɗo woɓɓe ko ɗum waɗi ono firoɓe Qur'an ɓe ɓe inni ɗum ono tawa e ko holli kon wondema ko Allah woni commandade gurda yimɓe ɓe wano Abi Lahab Allah daluno ɗon tabbat yada abi lahabin wa tabba ma akhna anhu maluhu wa ma kasab haka Allah wi ɗon sayasla naran zata lahab kes kondani o nato yayite jahannam karamo ko ɓe inni si tayno himo falano fennugol Qur'an on ñano joni o gomɗini harayno fenni kono ɓay ko Allah woni contrôle gol o gomɗinali ha o maayi o naati yite jahannam oɗo Abu Jahal Allah subhanahu wa ta'ala kañum kanno yewtino fi makko kanko kadi kankadi o natano Khalid bunil Walid ben makko wiyeteɗon Walid bunil Mukhira Allah no yewti fi makko ko sotul Mudassir Allah dali dharni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamdudan wa banina shuhuda ɗo ko fi makko Allah sakitoro e aya on e makko Allah subhanahu wa ta'ala dali o naado yaymo yite sakar oɗo kankadi o gomɓinali ha o maayi jono nelaɗo makani senna Umar an kadi a gomɗinta ha Allah tippina aya e ma par ce que si Allah tippini aya fi ma haray dasse case close anata l'islam senna Umar maki nelaɗo ko addilan ko wi'ugol ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ɓay senna Umar maki ɗum ɗo sahaba ko wonno ɗon kon fop ɓe fo maɓɓe ɓe habbiri fop wi Allahu akbar nder ton fo notoniri nde tawno Allah jaabiri du'a on senna Umar wona ko ɓe naati kon to l'islam woni important on ko par ce que ɓe andi du'a mo nelaɗo torino on Allah jaabinimo ɓe andi Allah teddini dina kan ndaare ɗo gonɗum ɓe waɗi ɓe wi fa kabbara al muslimun wa fariha bihi ahlul ard woɓɓe wi wa fariha bihi ahlus sama wi hay malaika ɓe welti Allahu a'lam ala kulli halin ko anduɗen julɓe ɓe welti ko senna Umar naati ko l'islam nelaɗo welti ko senna Umar naati ko l'islam ɓay ɓe yalti ɗon on anjari julɓe ɓe fof suutono woni ka e wi ko nder suudu ɓe arnoɓe naati ɓe suuɗi nder ton hiɓe juulude hiɓe rewde Allah hari goɗɗo so stafiñinde ka yaasi wondema ko julɗo hari makka fayda ko feeñuno ko julɓe wo ko nelaɗo e senna Aboubacry ɓen ɗon hari feeñi amma hejiti ɓen fof hari no suuɗi senna Umar ɓe yalti directement ɓe atori ka hooreɓe bandi ɓen andirten ɓeɗo ko neɗɗo suusunoɗo reedu Abu Jahal tawnoɗo nden ñande himo wawi fayda defugol goɗɗo julɗo sinnama ko julɗo mo wakkili taƴitugol o tigi kuccum Abu Jahal senna Umar kaka makko ati yaade ɓe tappo e dambugal ngal ɓawi o udditi onni mi ari humpitugol ma wondema mi naati l'islam mo fof woni suuɗade on kamɓe ko on ɓe are taw ɓenni min mi ari andingol ma mi naati l'islam oya innimo kazabt a fenayi a naata l'islam senna Umar maki bal sadaktu mi naati ko gonga min ma walanda oya inni a fenayi kazabta senna Umar maki bal sadaktu ya adu wallah mi naati ko gonga yo gaño Allah min ko mi julɗo mi naati to de ande na en goto ɓe yewi ɗon ɓe yahi ka hedditiɓe ɓen hooreɓe bandi ɓen ɓe humpiti ɓe fof maɓɓe e nder ɗen ɗon balɗe ɓe artoy ɓe tawi nelaɗo ka suudu ka wona suuɗede ɗon no juulede ɓe maki enen nelaɗo alasna alal haq ene na e hoore gonga wonɗen enen nelaɗo maki bala ko e hoore gonga wonɗen ɓe maki l'islam on na Allah jeeyi ɗum na koye hoore gonga wonɗen ɓenni hi woɓe heferaɓe wonɓe jooɗiɓe to ka suudu Kaaba
ɓen hina hoore fenande woni nelaɗo maki naam koye hoore fenande ɓe woni senna Umar maki awa min miɗo inna on nelaɗo yalte mahin juuloyen ka suudu Kaaba hollen ɓe honɗum wonde makko en julɓe to hari ha hande ɗum heɓaki ko premier personne waɗuɗo yoɓe arɓe yaltina l'islam on julɓe ɓen ɓe yalta kaɓe suuɗi ɗon ɓe ara ka suudu Kaaba ko senna Umar radiyallahu ta'ala anhu nafi wonde nelaɗo nafi wonde senna Umar no suusi reedu ɓuri nelaɗo kono nelaɗo ko mofte ɗen hulanno ɓe hulani hedditiɓe ɓen ko ɗum wasi ɓe suuɗo di e ɓeɗo ɓe janna ɓe dina kam joni noon ɓayta senna Hamza naati senna Umar naati ɓe wi mahin waɗen saffaji ɗin mahin ka suudu Kaaba hande suudu Kaaba ɗum hari heferaɓe hoore ɓe bandi ɓen fof ko ɗon arayno weera ɓe marno ɗon suudu hiɓɓo suudu Kaaba noon ko ɗon ɓe arayno ɓe ñalla joɗade ɓeɗo ɓe waɗi saffaji ɓe yalti ka suudu ka ɓe wonno ɗon ɓe ari directement ka suudu Kaaba ha woɓɓe gol landoyiɓe ɓenni Umar ko fi honɗum feññinanɗa ɗum ɗo ɓe maki wallahi mi wondiri Allah la ufarriqanna bayna alhaqqi wal batil kama farraqa Allahu bayna al-layli wan nahar ɓe maki mi sendiniray hakkunde goonga e fenande nden no Allah waɗiri noon Allah sendidiri noon hakkunde jamma e ñalorma ko ɗum wasi ɓe nodda alfaruqu hadihi l umma nelaɗo maki sabu senna Umar Allah subhanahu wa ta'ala o sendidiri goonga e fenande ɗiɗo mofte ko wasi ɓe noddira alfaruq joni noon ɓe yahi ɓe holli jama on ɓe yaltini premier jour yawgol julɓe ɓen juuloya ka suudu Kaaba ko groupe hara ɓe hula kadi ɓay ɓe yaltiti hefera ɓen immike ɓay ɓe yi senna Umar yeeso gola saffewol ɓe yi oya senna Hamza ɓe inni saffaji ɗi tawata ardiɓe ɗi ɓen ko senna Umar e Hamza ɗin ɗi ɓattatake ɗi pirirtake par ce que ɓe andi senna Umar so inni ɓe inni ɓe waray naam ko ni senna Umar issa goo ko ni addiri wondema ko ni ɓe natiri l'islam radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu naam jon noon ɓay ɓe naati l'islam ɓe woni Makka ɗon honɗum poyi hombo hikketen ɗon ko honno ɓe iwri Makka ɓe seni Madinatul Munawwara ɗon andi en yewtono hankin yuɗen nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam kamɓe senna Aboubacrin ko jemma ɓe yaltiri Makka nde tawno heferaɓe falama ɓe warde sahabaɓe buy feru ɓe iwi Makka yahi Madina ko jemma ɓe suɗotono ɓe yalta ɓe yaha illa senna Umar radiyallahu ta'ala anhu ɓe fof maɓɓe ari ɓe suutono ɓe yalta wi'uɗen hay nelaɗo e senna Aboubacrin ko jemma ɓe yaltiri heferaɓe kadi jokkituno ɓe natoy ka fammere en yewtuno ɗum hanki ɓe suuɗi amma senna Umar ɓay ɓe fokkiti ferugol ɓay ɓe accutaw nelaɗo seni kañum ɓe fokkitoy noon kamɓe ɓe faala yadugol jokkoygol nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓay ɓe fokkiti ɓe ari ka suudu yani ka suudu Kaaba ka heferaɓe ɓen fof mawɓi ɗon joni ɓe falama jokkude nelaɗo naam joni ɓe falama jokkitude nelaɗo sallah sallam Madinatul Munawwara ɓe ari ka heferaɓe ɓen fof mawɓi ɗon ɓe wangi suudu Kaaba ndun ɓe wo ko ɓe wawi woɓɓe wi laabi jeɗɗi ɓe noddi ɓe fof maɓɓe ɓe wi ya ma'shara Quraish ko onon yo yimɓe Quraisiyankoɓe heferaɓe onon ɓe añuɓe julɓe ɓen ɗo tawɓe kala fokkituɗo iwgol Makka yaha Madina heferaɓe ɓen si ɓe andiri ɗum ɓe nangaynomo ɓe lettamo ma ɓe yiltamo ma ɓe jatta kala ko o jogi kala bagage ko o tigi jogi ɓe jattayno Makka ɓe wacca ɗon so yaha kono ɓeɗo julɓe tawi ɓe wakkili accugol kala ko ɓe mari fiyoɓe jokkunelaɗo sallllahu alayhi wa sallam amma senna Umar kamɓe ɓay ɓe fokkiti ɓe aru ɓe wangi ka suudu Kaaba ha gasi ɓe wi'ani heferaɓe Makka ko onon yo Quraisiyankoɓe Makka ko teddungal mo min Umar mi fokkiti hande min kadi waɗugol hijra an on jokkitugol nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓay on lettime Makka on geli ha on raɗike nelaɗo amen on si nelaɗo ala Makka min hajaka e Makka ɓeɗo hari kamɓe en yewtino hanki yi'ugol nelaɗo ngol no ɓurani ɓe kala ko woni ka hoore leydi ɗo sattanini noon ha enen ɗo si tawino hande nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam no wuuri wallahi miɗo tanɗini enen ɗo fop harayno hande iɗen wakkili iwgol leydi ka wonɗen passeport ko jogi ɗen wo en wallana ɗum yahin taw en nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam saabu en maraka yi'en ko yi'en yani ɓuri nelaɗo ka aduna ɗo ala ko ɓuri nelaɗo ka aduna ɗo e nder ko Allah tagi ko joni noon senna Umar ɓe maki ko teddungal mom mi fokkiti yahugol Madina ɓe maki kala e moɗon faalaɗo kala e moɗon onon ɓeɗo fop faalaɗo yo ɓeygu makko heyno ɓiɓɓe makko ɓe wonta alyatima nene makko wona mo ala ɓiɗɗo hara yo hewtolam ɓawo ngoɗo fello yo aro habbolam ɓawo ngoɗo fello kala e moɗon anduɗo no faalayo ɓeygu mum heyno ɓiɓɓe mum ɓe wona alyatima nene makko wona mo ala ɓiɗɗo ɓe fokkiti ɓe nangi lawol maɓɓe ngol heferaɓe ko ɗon jooɗi ɓe daari senna Umar ha ɓe muuti hay goto maɓɓe ŋeƴƴali sako wowla goɗɗo senna Umar hari wona neɗɗo mum hari ko neɗɗo ko ni julɗo dowa wa'ude wallahi julɗo koyo taw hara si ari ka gonga si ari ka fi Allah a hulata yani hay e goto ka ari ka fi Allah